Community in South Africa sananzelela ukuthi abaqhatshi laba amabhenki basebebhalele abantu izincwadi ukuthi njengoba ama-permit ama-ZSP phela mhla ka-31 December 2017 bazokwekela ukuvuselela ama-work contracts abo njalo futhi bazovala ama-bank account. Sasesikhuluma-ke labe-Department of Home Affairs okuyibo-ke abakhipha incwadi isiya kubaqhatshi lawo amabhenki mhla ka-14 December 2017 ibazisa ngendlela okusetshenzwa ngakhona. Lokhu futhi kulandela ngemva kokuthi sithole eNorthern Cape ama-teacher ayesesehlule ku-renew ama-contracts labanye abasebenza ku-municipal we-Cape Town basebetshelwe ukuthi umsebenzi uphelile kanti lama-bank afana le-Capitec yokuthi ama-account azavalwa mhla ka-31 December. Lakhathesi loba nje ekhona amanye ama-branch awe-Capitec athi bona kabawuthola umlayezo sisakhulumisana labo ukuthi bengavaleli abantu ama-accounts abo ukweze ukuthi nxa kuphela bethola ama-permit imali zabo zibe zisefe emabhenki.